Ibihe byiza kuri ukurikira Urumuri Media ni buri mushya nawe nkusaba gukora subscribe ndetse ukandi no ukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umunyabigo batabarutse kuri uyu wa gatandatu tariki 19 Mata. Kirimo bene cyo wahanze ibendera amafaranga n'ikirangantego by'u Rwanda yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu azize uburwayi. Kirimo bene cyo yakoze igiceri cy'ijana mu minota 5 gusa akaba ari agahigo yaciye katigeze gakorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Kirimo bene cyo Alphonse n'umwe mu banyabugeni b'abahanga u Rwanda rwagize mu mateka, akaba yarahanze bimwe mu birango by'igihugu bikoreshwa kugeza amagingo aya ngaya. Mu birango yahanze birimo ibendera ry'igihugu, ikirangantego, inoti z'amafaranga zimwe na zimwe n'ibiceri. Bivugwa ko yitabye Imana ku myaka 66. Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Mata 2025, akaba yatabarutse afite imyaka 36 nk'uko twabigarutseho. Mu bihangano yahanze bigikoreshwa amagingo aya harimo ibendera ry'igihugu ryatangiye gukoreshwa kwa 31 Ukuboza mu 2001, ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda akaba yararushije abandi bari bahatanye. Ubwo yahangaga ibendera ry'igihugu, igitekerezo cyo gushyiramo izuba cyari cye bwite, mu byo bari basabwe gutekereza nta cyari kirimo. Kimwe n'ibindi birango yahanze, yaharaniraga iteka kuzana ikintu gishya cy'umwihariko ariko gifite igisobanuro cyihariye. Nyakwigendera kirimo bene cyo niwe wahanze kandi byinshi mu birango bikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda amagingo yagize uruhare mu guhanga amagambo agomba kuba yanditse ku bikoresho by'izo ngabo, ntagomba kujya ku birango by'imitwe itandukanye ya gisirikare. Kirimo bene cyo kandi yahanze ingabo yahawe Perezida Kagame mu 2017 ndetse no mu bihe bitandukanye. Yahanze kandi n'ibindi birango byagiye bikoreshwa mu birori binyuranye. Mu note uyu mugabo yahanze harimo inote y'5,000, inote y'2,000, inote y'1,000 ndetse n'iya 500. Akaba kandi yaragize uruhare no mu guhanga ibiceri birimo iby'amafaranga y'ijana kugeza ubu bigikoreshwa. Ahangaha akaba ari naho yaciye agahigo ko kuba igiceri cy'ijana yaragihanze mu minota itarenze 5. Kirimo bene cyo ntiyakunze kuganira n'itangazamakuru nubwo yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Abamuzi neza bavuga ko Kirimo bene cyo yari umuntu uca bugufi cyane ariko ufite impano idasanzwe, agakunda kuganira no gutebya ku buryo abantu bato bamwibonagamo. Kirimo bene cyo yatangiye ubugeni ubwo yigaga ku ishuri ry'ubugeni rya Nyundo mu karere ka Rubavu, aho yarangije akomereza amashuri ye mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, aho yakomeje amasomo y'ubugeni muri Institut des Beaux-Arts de Kiev yiga ibijyanye na art graphique. Arangije amasomo mu 1988, nyakwigendera yagarutse mu Rwanda ahabwa akazi mu icapiro ry'ibitabo by'abanyeshuri, ashinzwe ibijyanye no gutekereza ibishushanyo, gukosora amagambo no gukora inyigo shusho ibizwi nka design. Yatangiye akoresha intoki icyo gihe kuko nta mudasobwa zari ziriho, ariko nyuma yaje kugura iye bwa mbere mu 1989. Aya namwe mu mateka yaranze nyakwigendera, tubabwira ngo mukomeze mukurikira amakuru n'ibiganiro ku Urumuri Media. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe. Impanuka ziterwa na gazi zidutwara abantu n'ibintu, nyamara kandi zishobora kwirindwa kuko abashishoza bayobotseho mu Gazi Rwanda, kampani icuruza gazi yuzuye neza ikayigutwaza kinyamwuga mu buryo buyirinda impanuka aho waba utuye hose mu mujyi wa Kigali, ariko naba mu zindi ntara n'ejo tukabageraho. Igihe cyose umaze gukoresha gaze, genzura neza ko icupa rifunze neza ridahitisha. Nibiba ngombwa wiyambaza aba bahanga ba Home Gazi Rwanda bakumira ikibazo kitaravuka. Kugura gazi muri Home Gazi Rwanda ntibisaba gukubita amaguru, oya, isaha iyo ari yo yose wayikenera kandi akanyenyeri 939 urwego uhitemo kana handitse Home Gazi Kigali City, bayikugezeho bwangu kandi nta transport wishyuye. Wana downloading application yitwa Home Gazi Rwanda ukajya wigurira gaze na accessoires zose. Telefone ni 0788592929. Home Gazi Rwanda ikugezaho gaze mu rugo iwawe.